kayak mana sepi. Orang anak itu iki mah bisa-bisa Mang sao nih euy. Gedang, menang gedang. Geus di mana maneh, Jang? Eta maneh menang gedang di mana sih teh? Nang nimu di ditu. Nang nimu? Atuh. Jigra balik, Jang. Kadenya di jalana aya loba begal. Ya Mang abi bade uwi, mangga Mang. Eta budaknya wayah kieu ya tuyul hidrat keneh. Tah kuning kayak mangsa. Aduh. Dah. Minta duit. Buka. Mangga semoga. Benar ya. Bener. Iya orang teh kerokok gitu. Waduh. Makanya minta duit. Sini dolet kok. Dia udah minta duit. Allah. Gitu sini dolet kok aing. Mau. Dia udah mana minta duit. Nah. Lu bacot, gimana? Siapa lu ngomong? Tolong. Nanti kena tunggu babacot. Merah duitnya kok dibeli. Mani. Ya, Pal. Kapok lagi kemari. Jonet kok Aisyah. Eta bahasa orang. Tapi dibagi kumane. Wae, ngapo itu bukan begal jeung ngabegal sia teh. Kapok-kapok kemari ku aing geus di janet babal sia. Kumaha gua. Puas, ada mereka jago.